nonsia abo apa semana mu nyina adwo mu akwapa edeba DLFM 106.9 emra so sense ma hodo a yesanse so se nimre nonsia kase ebo no yese ho konwa ede mo kyeremu nyina da eba ebesemo ne ye ka mo sense no de yeboaboa no se nimre nonsia kase ebo no ye krute ne nyina da akuguyen abe fonten tan kase ne so a na ye dlfmonline.com enwa chenso kase mo nam DLFM yen app no ene biu tuning up on us. Sansa na your Facebook and YouTube. DJ Afibada Menti kasi boy home phone any videos. I would do nam swam. Ubenya bi na wahwe edi amaye enumrei. And something tram. Ebedi kasi boloma kotiri bi any say. Ewe yada Enquires bania si. Ewo Agbagba Johnson. Wisconsin International University College. One block D one mam. Ejapadi ahura kono. Enyasem kuma yedimchiremo ebesomo enumre Ashanti South Regional Command ede eyen cheche abetudwa echemu se bronya ebe yi de ahweye ana wosetememfo ne bomoden no mutimi ehwe yede ne bechiremo awa sentiment dia owura be ndinde Mr Charles asare o chiremu a nema bi eha dwenye paifi se nsu ahodo amonom no akoye nsempi ewo mpasa so wa sentiment nti obedi don ne mo akoye oye kire se be bebo no monsa akansu patumi anom ewa sante mantamnim Mr Charles say Ajimai abekasa echemu se eye bekwa ya assembly for sanso ana ndisi amanyoko no ede ne fa kwanya na ente so na bosome frɛ ho eye presiding member aka se kyeremu se ensemi ha pa enam kwambone a ewo mensene monti eka ho bi mahomasua etumfantuma pa emfamfura ewo bosome frɛ ho mensene no emu Aristocrat for a year executive for my yomuno or my bombardier by campaign Eddie Afanu Bonnier no ecoso ewoko for Udia. Na eye Joma Asafuache ni okan fonton from Eddie Afutro Eddie Ma asoshe my Ghana e kwanso kwese so asra mother so momwa na make say omba be jemra de atum aboa ma obi atuma yokada de a wo man kyerɛkyerɛ na adusian kon kase beboa na okada fo ne plagiafui wo ma di mraso e wo my Ghana en samono pina ka ho na yese wonkonwa be se mo se oman adwuma kase odiero ha ene nsia e chiripo enkron kase fidie so na ye ka mo se yem papa daje Lumba the t-shirt ni bi ofia na mo se tupe bi atabeto bi e wo mi se ye ne de yaye na nso papa ntade ne de efe entu seka bi na woto a obetumi ahye na waka so ye papa daje Lumba nso in fact okoye no ne ntade ne bi ho no ma me so me sha na yese me obi a me pana sempa beto bi na hye na ho nya fe wate Ahomani is 0579 284 181 and 0531 356 732. Minka Lumba super enfama se eye hemudie bi ana wo ye se ye abadin twanampo sai fro bronya ebe ya hoho ebebe fi obehia nsu a ode besomo munti no momode ama won sanka Lumba super ni bi ye de afamfidie mu aso ne sokroje ye de mani pedua no sanso ana FDA agya tumu se eye na so pene dodo eto betimi afrempen for 0555 274 757 and 0577 475 343. Ukodan suma ni important mama da mabanyamiche ye so distributor wa honom or adjacent Lumba spot appear to lane friend ewa 0557 349 401. Mama Vic ewa Franco spot or adjacent to Ninaso Washing Bay friend ewa 0500 680 783. Brakame ewa da command circle station Obenyadom Choba Freno ewa 0244 094 793. Madam Edith Kusi ewa Dowenyo Opsi Central University Freno ewa 0246 601 004 and 0266 400 215. Nana Sachra ewa Pokwasi Oduma so satisfy water depot no Eben government school no Freno ewa 0592 317 481. Auntie Emilia Ewatema Community 4 Secondary Joint Freno Ewa 0540 423 201 and 0574 761 396. Akenka for ya sen konwa besumba ni mre no dia meje so eya ogofa osi ade ya de wan Nhyiraba Kwadwo Sammy bi mene Adjoa Agyei Sikapa ye da ya ho ya ba ya de kasebo no enchire mu ankasa besom na ansa na no
me wa fast kokufu se wana se de kase bo no eye de ba de a Sekutu sebam enyo de ni bia sekutu sebam ye mwachigo sekutu sebam midian kokufu se wa sekutu sebam DL kase bo de hinta no de pa hontoma DL News. It's official. DLFM 106.9. Yamamo akwapa. Afito mekanisha yen ewo Facebook and afinsi YouTube. Na yemfa kasebo no enchiremu emfa ensomo. Yensha kasebo na se emfa mfiri enkrapomplemantemu de ne. Erehosem esi na nyina ne sei. Eye trotro shenkani bia. Enye ono no odeka enam efiri Martina edna ndi achiremu ewo apopa. Nene enkwanhyirasia ne nyina ne se na ye eye kia aha hunda ibia. Eno wafa nsamma dokodoko nsane nsane wotin bia ne nyina da so eno so di fira poba. Edna ndi achiremu egwom Martina eno wakrabo premantemu islicon eye mensini mu hanu se na enkra beto dwa achiremu am. Eye shenkene na otwi trotrei odim de katente na mra wotu. Eye Wisconsin International University College Block D no wanto no boase ho na mo ne ya Johnson tie se oto no boase ne wanto no boase no dem de katenta ode akokobọ kia ni mama kese dia kwageta eka aba no enya semkuma kram na Toyota Fish registration number no eje GS 6350-19 na husuo no eye blue color and if so white and if so Hyundai Kia na make se na ensane guma enya semkuma ode tu kwan no registration number no GX 4297-20 na mra de kase bode mra kopie mu a yane onmo hu de esia twehwe komo na ma ba kwa ne den ede agyewa echire mu a do hu ya ne sei Toyota Fish ede mikatente efri Madina ode na nda chire mu ewo agbagba Johnson America na wote no enya semkuma kram na mra odu intersection ne so esen ko nya abotre no ahon pepe ne mikatente odu Wisconsin International University College one block D pe na ode kokko ball eye kia na no nso odi traffic man na oba no kokko mu obi nim se na se ofeli break anase mikatente na odi nti we hu eye traffic ni ntia nam so mankwanhye wo yesi a make say de anya semkumo te se de ensa hodo a kia ne so de dodo na asese a awra ho ye pam na owura ba kon so oje mre na one de yakase botwen kon no kire mi se wo hwa America na Toyota Fish chenkan ne de na in fact kana wo twin sab na nyansendim America ne dos dodo wanya hwe na ka mankwanhye we no ese mekase mu kire mi se chenkan ne passengers ne de ana fe mate no Nhyiraba sa obi ada dwane a echire din obo de nsem sei eto di yakase bo anim sisa jewa me de metia metimadwuma nti de me ya ne saka no ati free bam de ready ti me wan ne pan na kai siwa ensaka nso esiwa kai no so ebe ko na ekobo mu na ese etimi gina nti obi a ho anka nti de ready ase ensaka de free agogwa road yadru Wisconsin ana Madina car nso free Madina and also high France enough legon Kofiana Avenue to no so yadu Wisconsin na car tea freeness e ko ball and sakan and dem driver na nka so trotron de yeso afiri wadwane na yi car de ogina ho and sakan de ho about some 20 minutes we were here and the truck having DLFM, the drinks on and there is a truck coming from the top. So I'm sure maybe the truck driver failed brake and he entered into the truck and everything just got down. So it was a chaotic scene here for the last 20 minutes. I'm sure he's injured, but I haven't seen the driver now. But the truck driver is standing over there, the one with the reflector. Enti Mika said ye truck driver ne de watopia afejan na chire din wa prepare chire kura Mika said ye yehu baabia trotro shenkani no ewo sesei na no wachi na de yakase bo ene shenkani ni ono no otwi eye Hyundai Kia no Mr. Gason agbonya twetwe nkomo ana wo kire mi se na ofiri agboba na ni kire mu atomic na okwa no duru ho na mo no na kire se traffic na no aye de nti odu block D pepepe na oso na mento mebo ase na make sempo 4x4 bi de manim nti membepere me ho kra ogina ho na ma onim de esi ye
na Toyota fish shenkani de mrika 10 yep anyan ode abom ama Toyota fish ne chese ne gate ne kura tu kana ne nyina moamoa nsa hodo egu ne kaa ne musu ne nyina da dodo na papa ya ha adwenye pam na Mr. Gbonya oye shenkani edema eye Hyundai Kia echiremu sem ena ensa no crate baye aduonum ekopema aduosia 50 to 60 crate de ne nyina da atumi ya papa ya make sure ara hosem ye pa no chiremu e ka pa no echekwe nanso shenkani ene mate na mote eye Toyota fish ne mu de krabasa o mu nyina da dwane ye pa o ma chiri kwan bibia da yehu wonom medidi gashi na agbanyo me free agbogba eko adwan main road no and truck driver no free this side but we are in traffic so before I saw him I cannot do anything the car cannot move ATM was an audible boom then there's a 4x4 on my front after that before he left but up to now if you don't see the driver you can't find the truck you can't find the driver where is the mate I don't know when he Africa no one offer say top has no you hunu bio and the mate I didn't see them as at now the impact na tumi ase na obiwa what kind of back send it to us nyamani de nyama says here de ye call you make it about 50 to 60 credit there because 50 yeah because some are still inside so now we are gathering it after a year gather na who say do ben say and no there me nimu there see because traffic and say me the traffic to me so me sure driver the next driver be move asana ma come yeah before me who na he has close yeah no boom dada so he is from the top there but I think this either way he sleepy or he fabric I don't know because the speed is heavy yeah it's over it's in the speed or speedy na o speedy pa eni a woti ye aye shenkani ono na etwi Hyundai Kia ene enkwanhia kwakosi ewo Agbogba Johnson Wisconsin International University College wonum block D pepe enkwanhia we akwakosi a ensa ye di tu kwan yakọ menne bronya emu ye de no crate ni mu makọ be ye aduonum ekwaduosia 50 to 60 crate ni nyina da etumi apapa ya ekapa aba no shenkani na wotwi Toyota fish no din semon ne de krabasa ekire din sika we de nyina na ye kọ ho mene woni DJ afiba na kọ ye nyina ehudie si ehun se awre ho pa ekaba wo na meme kọ na meme dwen driver ne ho senti sesi ane ne condition to center so anya ho adwane okokora acha se obi ampra ena obi nya de obi so wu ye nti no wa prapra kire mlika bi a mo kire ma ode kro no se ohwe ensadodo wa papa na de se de nkwanhyanes no hu se no impact na so great to the sense so wotwan obeboka enti se ka na ye obi die anode ama o se twi atisisi ano koka de na akire ka ona no accident yasinti no obebo no ho adwa ana wadwane enti ti aka ne we eno ya ba be faka no si wa traffic na je said ya for mo so matumi atwe se police for be twikosi o mu station adan ya ka ona be ka se fane ko ba bia ne ka ne wo wanya de we ye shenkani na senkwanhia si a nya abotre na boa wampira enwane adentina se udwane be ka se boa payo wa nkum nipa ne aka se o wa kum nipa ti se be di bronya adan ya be boka ka ya sei adan ya be bo ho ka eti gina ho na mo ho kwan ya mo be fa so betimi ne kia we ni kraka sa no wa de ene nipa ne nam di senkwanhia ba nya abotre we dwane wadwane se ya chiu se si a na be ka se deliberate wo sheda na wo yeye nti sa wo dwane akwa enya nkran he ya no wo menim ba bi one nam sisi emse bi okobe kwai ana sa onya akwa nhia na funny trimu nti on na mbasa en fa de trimu so ne mate nyina ba kukura nyina ho se bi afọ mu ni ne omo hwe drinks na egu ho no na hwe se de ne bo no be ye na e ka aba mate we no wo pra no aboginis ba ko egu so na ne fa video no to so ma me na mesra tum de kanaba Facebook no so DLFM 106.9 a wo de oba na onya abotre na hwe video na be hwe se de nsa na papa egu ho we se osum se we nu so bottle so no de egu ho no ne bo ba ye den we ne bo den enya coke ne fanta club ne Guinness mono ne bo den no enya Guinness ba kokura hwe ne bo nti hwe se de ya papa na so da bi krachi bronya ne ye be dirim peska ko ba kwa homa fie krabasa wayira aye nsempi ti we de yesra obrafie na o ka wo na be yira opachi na waje ne ka yento aso Yentua Kasiebone Sona Ashanti South Regional Command Edema Motor Transport and Traffic Directorate MTTD Abomodiya aye campaign Srunkokra Ediama Shenkafo omo Efa Kumase Edekwa Anwian Kwanta kosi obo asesanso ana Cape Coast edikosi anwian kwanta nyina so momodiya na Shenkafo no
ehu se bronya ye ebe yo metimi atwihyen no se na ebe ye betimi abo mo fa abotre emfentwe san se du bronya se ya na kwanhia etimi si ewo manyimu na ye assistant superintendent of police sanso no ye commander Edema Ashanti South ye regional command Edema MTTD Elizabeth Amponsa ekaside to Shenkafo nanim say omomomode asane ma ebenam so e ma kwanhia etimi aba no omomomode aso metimi asi ano kwesa se bronya we de ye mpese ye beti akwanhia bia e wo man mu before meka mebo medi le ASP Elizabeth Amponsa me na me wo the kwai MTTD commander na we de ye wo ha enye bone em say ye ko Christmas na accident ne na be kasa kwanhia no eye too much especially the kwai road so eti awie yetu na ma say ye beba ni do bese ba bekasa omunya abotre enye de emfa nko senya bronya na say afia ekosimi enkwanhia no enye too much wa ha say eti ye ba ha ma ye ba say de do bese ba bekasa so omfa abotre nkodu asundie mu tem say botaya ye de ba ha ewie ni eno ane no ye expect say nkoba ni o ma bedi no mede o mbefa na mo so nya abotre senya accident no enye too much and say omonko overspeed ema enhwe nipa nkwa it that's the expectation I deba ha no Enwachi ana ASP Elizabeth Amponsa editor Shenkafo anim na sese omo bomodin asori anopa etuhyen na omo momodin anom hwetebia ehyen no ewom ansa no matimi etu ede afifie se omo di simonten so akoye adwuma omo momodin ase yom water level no metimi a checking eba eyeka tie no any breaks nini na omo momodin a entimi enhye ansa no matuka no ede afifie na ne ahuhia ye pan so eye seat belt no Ashenkafo bebre seat belt de omo mpe kra say utimi hu shenkani no trumi kantente pa na so seat belt ne de asaye ne tanfo ba ko pe waya na agin sanya de obebo seat belt no na ASP Elizabeth Amposa eche ma momomode anamommo se ne beye betimi asi akwanhia so anokwan esan se ba eye bronya se di Ashenkafo mo na bibida mo so esan se obi tukwan yakoni kroma ni na ye hyan na anobefa ntina chese adwuma de mu wo bi ye papa na momomode asem betimi age eye passengers for ne nkwa ntina ye se ne mbetwehyen ne so ahuhia subanya mo beyi na di ade akira police fo so wakwan so na nusu huhia momomode anomfo obuo ema police fo omo wakwan ne so se ne ebe yomo so no ebetimi ahwe na ho bible ho nsem etimi akosoye ewa brabronya eba asima beka che drivers ne ka owners ne say before car no beka no o say o sorry o examine car no say car no e good condition especially who so de be go hotels how de be si kwan so car ni engine so bi bia ye good how de si kwan no so sometimes but obi on office o koye adwuma eto sorry na on hwe car no de si kwan so obi ti car ma ombo seat belt ni one seat belt so e wa car no obi ti car no ma on constituency e wa ade a oye no ho eti mini aka ho bi eti se o si kwan so be de o be hwe se o car no e wa good condition and ade be si kwan no so eti na wie ya wa ha ta se ma me do abes ne be kan no le de omo already me no omo ahia akasa na ne ameka cha omo se omo so omo nsi abotre na omo nsi omo wuye omo si kwan so especially ebi mu praga na omo ye under age eti meka cha owners no se owners no omo de omo praga man konkola no omo hwe ye because emra ne che nkola na omo so emra ne be che omo esan se wo do ka ma obi a na se praga ma obi a ondu age a Ghana na expect obi na 18 years a regulation bi ba se praga ye regulate ma ba ye den abe legal ama ko compound aka eti expect so obi a den ma ofa ma obi a obi age eye qualify for the praga na license or qualify a license okita the driver praga oh me ma chen de me no mo kasa esan se kwa na ye gina so say ye gina so ye board drivers no ho ban ye gina so drivers ni ti ye check omo se nyema bi a wo se wo hia omo de be si kwan so se bi no a omo famra etine ye ni pa so ye de ye ni omo ye adwuma etse bi na se ankoyi a o se me so me kwa me de me ni omo kasa etse omo so me ni omo kasa so omo du kwa me so a omo ne drivers no omo kasa ye omo ntitu omo sa nya ye de ese o passenger se wo ko driver ni ti aso ko na accident si a na se wo ko wu a ni mom de ye but ye expect driver no passenger wo car na se driver no ko over speed a wo do the nearest barrier a police wo ma report driver de ma no wo ka so on contem so wan kwankodu a eno no eboa eti driver de nya abotre so kodu aso de na mu nya kodu fi aso de ma I think say eno mom de ye
Aniya Utiye, Assistant Superintendent of Police, Esanso Anaya Commander Edema Shanti South Regional Command, Edema MTTD, ASP Elizabeth Amponsan, Namaniboy and Sem Troni, Samuel for Wibuatin, and a debesumie. Yantua Casabon Sanquas when you mu ewa sentiment animudiam. Onimian for Charles K. Asarim, Assemblyman, Edema Passaso, Abatum Pisuaso. Ewa hafuano south hafuano southwest men sinimo ewa sante matemo edensem atudwa echire say oba betena se na wako break no abon homoden aboa adehia wonom ewo mpesa so anafi nso ahafo ano southwest ano pa so mamode anta nachi na wonom enye oye kire efiri se mekese die niam se ne ma bi koso a ama nso ho ayeden papa wadehia no asetenemu a Make said de asetrema ye den pam Mr. Asare echire mi sem na wotwe pintam ni ene nso han den pa na bato mpesu aso a enso na se bi ba ne ade cha ne ate akọ ama ni papi ukọ afiafie mu a omunye nsupa emfa ni dwuma se ye benu aduane bronya na pai omu pensu adwade ekum kokom ahosiesia konkan ahonedi akonkan ewo mpasa aso a akwaye twan asa hwinimuhwi wotwe antwe na mra opani je mre na oni DLFM Yamani boni otonkra edifri asante mentemu esum yen me wafa se babara kwante twen command wo kire mi se yemfat ade wei akwa fo ha okese ya pa dia banansenya enya sibukuru amekese ade hye piam won won pasa so de aho kira papa firi se community no ensom de dwuma ne nyina yensu pa eye hygienic streams insu amekese ho no nyina yensu a asesei chese insu a esesa bi mo na enom na ade hye wo mode ade ye nuane mani padia Omosadi bi no ebo modea enoma ha dwenye pa ne senti de adroi de wana mo serefise ne kankan e person mpo de agent serepe ne pataku a ehu ye pam na opani kire mi se tese amekese nsuo na eho akwa atwente no e school fo ho aso aye hye aresabia hodo mpote ho no aso aye hye aresha mu ya adwuma o mu fiafie mu so ho akire won papa titiru ne enkokura emerewa ena afi nso enkokura ayedinyo ma franke to anyina huna manea edin ye panti sempenifu answade ebe ha dwen fisa mekese de bowura mo mpesa aso a pia wato na modi bo made ade bitwade edi bi no madu ebo made ade ye aduane na sabe pia ta do se na betumi ato edi bi ye aduane nya bi di anom ha dwente omo sra ban de do de omo wane nsupa omo seka mpote honom Mr. Asare echrim se mekese de wanom akasa nanso obi ante omusu frɛ na nam ni pa bonefo na motuo kankan bi galamse hu sansem a moka omuntie ni ade am ena pasha se yiniti a mekese dia kwagye ta ade hyen nso emfa de dwuma empotem honom na wo kirema ode nsobo ne nyina de bo na matre nkonnwa moka biegom ese wasra wo na mada esra wo mada mudwumadie be wo madie na nkonkan ne mekese no o matonton saasre ne ma bi ahyehye nipa bi nse ne wo mo se wo magya pade ena afin so ya mechanized bohu ahodo ma sese ni nyina tonton ni nyina da e de ma nkwankwa de ye washing bay business ha adwenti sempenifu anso de begeta wo pesa so enne potem ebi ba mi fie ebura ene bi so ekosalai o papo no na ye makomako enan na adkrotia enwa ye din nyina gina eno ma sensa yetu na nampo twemesi so no ena ma nsuo ngo asem aye din amame sika no ena me committee for no omo no ene hodu sika no papo ne say ya no makoto ade de ababe ne say no nana akomunyene ene obayima ene hodu sika no akomunyene ase committee for no fa omadwuma entu nti ono ate timbi ana no mujiji sika no nti oyima ne no ba no ene baje nsuo no esika no ese omo de besi police station dai nti omo de ese no nsuo asaya ayadi nyina no ejina akomunyene ene obayima so nti me mam DC asote ese nsuo nwasam kura no ayeden nti mabọ photocopy de akoma me DC woni MP eno omo nyina kai krata no o ma kire se akomunyene no kasa anya right woni tumi nti krata no omo akomunyene no ma no a oye no eno ma bebre ya fra na komantna so ama o maka kire no se onfa committee for adwuma mo no DLFM 106.9 Eni a woti ye ayo pani Paul no ena ye assemblyman ma de sha won pasa so abato mpesu aso ewa hafo ano southwest mense ne mo
ewa sante mantem ne den ade oniminyamfo Charles K Asare na mane boy yen nsem twire ni Barbara Kranten ene difiri asante mantem ebesom yen Yentua Kasebone Sona Ghana Private Road Transport Union for Yomo Chairman Edema Bekwai branch no Mr. Charles Osei Ajimai Abekasa HM say kwan a NDC amanyoko no ene Bekwai Municipal Assembly for ede ne fa so no enya ade a etwa ye kura esansa ade ntin ana lejapade oyeye ewo mfimpi mienu ene ayedu mienu nimnum a odi sikapudwo etimi edi ahyemu no mutimi gi sa japade no edi free ne nsem na chairman HM Bekwai Municipal Assembly for ebomoden aye se abanya sase no mbomoden anomfanya bus terminal esansa ya ade a traffic ekoso ewo honom price and space any lorry station no ewo Bekwai Municipal Assembly nim no mu wiye na chese sikapudwo no de ahyem ni na no aba abeye ne ka no chairman sase ne de ya de discussion ye pa na NDC aban no eba ye na yade omugi ni na edi free ni nsem na kwan omofa so omugi ye ne nso no na enya ade a ewo kwan paso san so no mutimi gi ye san some person omunse ye party office into the adesede ede to Ghana eye mampani anim san so anotumfo any chief of staff ede ma sanso ana Bekwai mahin so momomodin anomo hwe no mo ka bi ewom ni 90 min ka bi enfema no se ne be ye ono so no ka wabo ni na no betimi ahwe ne sanse kwan omde ne fa so de enya ade a etwaye anya sana so mampe bibi anya amfa ho a ono so ne be ye no enya ade a eno so ne omani eye Ghana ndisi aban no eni ebetimi agye ho ye frame Charles Osei Agyei Sikapa GPR2 chairman Bekwai Accra Mankasim Kekus branch of GPR asase a ye gina so GPR2 se station a ye nanamo edema ye na wo station a ye so adwuma no achoku ente previous assembly no se wo mo lokiti na ede ama terminal anase lolly park ente 2008 na ye kwan na ye de ma me amefere ye de gya he na ya amana donko ente aboka those days 400 million na ede free in fact one contractor no kwa one fili kra anwi na ye sesa ye nema ede ekoye ente 2012 honorable Meligantwa ebaye na me for na etwa receipt ede ma me first receipt ede ma me no enti na o my Bekwai my bekaya na two high tensions enam so eno no ni adekasi a edile project no na me ade ne fa so UCG a abi de afri honum MC abi ebaye a ye de no ebe head Bekwai municipal na ye rezoning o me rezoning na rezoning no 2018 or 2019 omi resort no na womo agye half na half na aka no yes me develop na de me develop ya filling station ni ade aka no ye de osene ebema ampa enti nyame adom mi go womo so yama me permit yama be na aka agreement o say assembly no eye edema me no agreement no eyade a enne ekira MPP aban entimi anye amfa amame abra na MC aye cheba for awosono enti eba say eno efi power no one Mr. Ama awaye planning CCA obai na me chiremu ekire no say na project no anase ayona maye bia yentimi nye agreement no emfa amane for mame de me documents no ede ebekire no in fact wogitum say sa project say na wono so nane agye ho enti wo behwe na waye agreement no de amano na me was store na me tell say obi frame say grader esi me plot no so edwiri block no ka foundation male free health insurance ade bebepim bebia container isi nyina no lay foundation ya ka any foundation nyina agum na awrahosam kura ane say also eguso grader no DLFM 106.9 Uti Mr. Charles Osei Agyei no ana chairman Edema Ghana Private Road Transport Union Bekwai branch Yentu akasebo no so na yenyina mu wasantema television se befiri ho no ba no emu odupa se chairman wontumi change na make se presiding member Edema bosome frɛ ho abato mpesua so mensene mu yonumnyamfo boache di graft maswa eden smart dwa echirim sem akwambone a ewompotem ho no mo no eka ho bimenne enhomasua entumi fantoma pa emfamfura ewo mensene mayade a ne ka akaden pam opani echirim sei
make say yade abo no homoden ahyehye akyerɛkyerɛfo aba so bɔde a ɛtɔ so mienu de ama wɔn ma ɛyade ɛkɔnka ne yipa ɛno no hyase edifrɛ ɛyɛ dunkura security ɛna afei oni ɔyɛ onumnyamfo Maxwell kyerɛ mi sɛ kyerɛkyerɛfo ne pipa ɛbɔ mo homoden sɛ ɔmbɛtumi akyerɛ mɔfra na de papa madachi bi ɔma Ghana yɛn mo so mfa so me bia kan wofo ɛna afi nso ɔman na sɛ du pɛmpɛn so a kyerɛkyerɛfo ne brɛ papa akwambɔ na mo nam so ne nyasem kuma ɛhyɛntiadeɛ den ne bɔ den no mbetua saa ansa na makoduru school no makoduru pere mo abrɛbrɛ de mponti no ɛba ne saa na ɔma ho den ne nyansa de kyerɛ de na so atumi ahwan na wɔn kyerɛm sɛ sabe ɔma Ghana kyerɛkyerɛfo mo yɛ adeɛ pa ne senti nya de bia de na bɛka kyerɛkyerɛfo nya adeɛ na sabe ɔmo tete nipa da bi edu pɛmpɛn so ɛso bɛhunya pa bɔ den na kyerɛkyerɛfo yi yɛtimi aba wɔnom aba so no kyerɛm a ɔbɛkɔ so abɔgye ne naso ahwɛ sɛ bɛyɛ bɛbɔ na kyerɛkyerɛfo no odwumadi omu di na yɛtimi akɔ nkan na ɔmo so so nya abaso bɔde bɛhwɛ ɔmo nkran mu ade kyerɛ ɔmo kyerɛ no ma wɔyere ɔmo ho na wɔnom akyerɛ adeɛ ɛwɔ so mefrɛ ho mensene no emu ebi so ɛwɔ military area nti enya kwan na ɛno na ɛkora ɛyɛ sintidua ɛma teachers ni bu hɔ a wodɔ ɔmo ɛba yɛde fiti mo pɛsɛ ɔmo bɛtena ya kwan no yɛ akɛni challenge bi nti ɛsraban sɛ under his big push no me aware said the DC at table some of our roads MP so ekasa efa ho the bompa ye say yebetumi e de bibia akọ na omotumi aboa abaye ye kwan e de amaye say me nyine no ami nim teacher for how ye fem otia na ye recognize ye entire mo ya baso Ntimenya akonya to become the assembly member and currently the presiding member no the tumakuma so se meboa DLFM 106.9 na ye kire eni so e wo adwuma omo edie nye da bia de yebete asembone for teachers ti o se ye bon abaso ti last year eni ye bon abaso last year no military area nko a this year ye pejam akava one circuit dunkra circuit ye hwese next year ni years akade betimi akava the entire district na yabo teacher for am district abaso ye pese ye nyina na se ye be hye teacher for nkran na dwuma bia mo ye bia na aye nkoso therefore be se nkron na ye bo abaso in fact obia nsaka tablet ombe hweso na omode aye assessment na almost at me aboa aya research at me aboa omudwumadi na kyerɛkyerɛfo ebre nti ye receive mom tablet kama pa na omotumi de ayo omudwuma eso mo for now there you see almost 15,000 Ghana cedis na de aye afi project no ti ye bompa ye say bre kobre no to yensa e de afre aboafo so be so ya sen de a yebetimi ahwe ni aye across the entire district eni a woti ye aye president member Ede ma de hye wonmo bosome frɛ ho mense no emunidin de onimnyamfo boachi di graft Maxwell ena wote ne nkan na no achi ena Mr James Asamoah head of inspection oni kwachina mu ede ma district director of education ebo no homoden na namatren konya kopie mu de na se kase pam ede ma wonom pesade maso modde ahyehye sa awards we ede ama chechefo no chiremu a ade ba ko nso a tete adisuafo no galamsey Kotikwen faso etufu magudie no ha adwempa papa amanne mofra ne pi sika ani brenti omo nko school na munam sabi nwuram etufu magudie nti aba ne se ha adwenti mpanifo moe na mofra no enya nwuram kɔ ne fu magudie tu no mkosua enwoma omo a omonya ebie no de be kan se mpempi no obu ha wagi award no wie ya onya prize no wie ya no de different district no de edwuma last year the onya overall best wagi na this year ye wadi kɔkyerɛ sɛ na pass o ye dwuma wɔ ha nti no na district ni bi agye no nom de mekɔ de kakra mesre ne sɛ adwuma a mo ye no ɛso ye ni ɛno nti ne ye bɔ na ba so nti ɛsrɛm sɛ bibi sɛ esi a omonya botere na omo wa mo fra na ɛwɔ ha no na sabio sɛ omo ba bi na bia na ɛwɔ ha no mo firi mo pem no mo moa osoma firi mo fɔ nkwara yɛn sɛ mo adwuma so ne nti na ye bɔ aba so sɛ omo moa mo nhwɛn na omo moa yɛn na fe nso omo anya bie no nso no ye meka ne sɛ ɛnɛ na wanya ebia afida ɛnɛ da foforo no bia obetumi anya kosora bɔ ho mode ye adwuma so na enso wona woso yasene ani na sɛ be ya daachi bi no ye bɔ nipa foforo ba so a bia na anya wo na anya di wonya na emum na kwaye wo a ɛnɛ wanya yi meka sɛ directorate no nso ye overall best teacher award ya the over the whole district it could be say be ye wo kra ya na wanya yi nti no me sɛ omun kran sɛ wanya na ade atia bia betumi ayewo nti do ho omu nyina anya dwumade emmo na district so mefrɛ ho enkwere ni Eni a woti ye ya Mr James Asamoah no ye head of inspection edema bosome frɛ ho mense no ye
ngomesua so ogyina mu edema district director of education ene kasa ne den ede Mr James Asamoah na ne kwakra mu no ena kyerɛkyerɛfo a wonom ensa eka abasoboni bie no ede nsɛm sei eto de ye kasebo anim decided them and so ye wuni ayenye no ye ni adwuma so a we fra se a wo di a enede ebi aso dumpa se teachers so ye ka se na me sha ne pa na de wahwe bia onyame enhye na na mu na onye ne kese na ye nya ho award ya wode ba ye de me wini na manina last year me contest bi na so manya bisa pim komanim this year so bisa contest and ya select me as a best GHS teacher meka se me do mase na manina afi mo mu bie mu pa mo an se ti se de last year ye me no me san ka ba so body na me yire me ho eye ntutuye se ne be pma nyankopon enam no so e de sa boss body aba no ye ka se nyame wo hira no na afi yen kai se mofra no the center of adebia teacher for us ye nti o se de mofra no e kan ko ene won adesua no esi eni so kame ansa na bibi foforo bia ababeka plaque and afi some nice tablets Enquires sampa. But I do Kusiase DK. Kusiase is the last town in the Bosome Frehon district. Any chat to cry. It's a free Bosome Frehon catchery. Generally, say Ebano, Sa Ebano Acadia. You did try to account some teaching and learning resource. It's a textbooks. Recent curriculum abay require say binya the needed textbooks and materials at the better more fun and it is a nyasan yumano curriculum na kadia ebetimi aboama mmosu akonani ene a woti ye eye akyerɛkyerɛfo a wanom enya basobode ewo bosome frɛ ho ena mo kyerem so mani agye pa sɛ ne wanom so enya abasobode Yanto akasiebo ne so ne mbon remu ewe poema ntemu na executive from ayiwom ewa aristocrat eye confraternity eno eye kuo bi ewa manga ne ma omo enya manyosem e de abetudwa echemu se ya de omaye omadwen so mo be campaign e de afa nubone ho ewa manga ne mu na omu cheme ya de campaign no ebe sha ase e de free eye kofoyudua ewe poema ntema nipa omu susu se ombebo modin aye campaign no e de amawom no eye mabu na wohonom esan se bebre na omode omo ho ahye nuboni ma enu no ekunkumwom san so ana esai omoda chinti mabunu no mbomade aye campaign no ede amawom sane ebeyom betimi atwe omo ho ede afri nuboni ho na da achi bi nso no omo so omabrabo etimi esiye ede amawom no mu chirema ya de asa campaign we num so mbomode aye ede ma aye mabunu na eno ebetimi aboa no matwe omo ho afri nuboni ho no mo so hu ne se omo wodachi bi ewo manim tina wo so mbomode no mo timi hwehwe omabrabo ye sane dachi bi no mo nso no mo kasa mbetimi ede omo sesi omo bo sen yenso ne yatimi abobra ewo manga na mu esanse nuboni ne de ha omo ye papa na bro omo gina eye otitene ni eye Nathan Jesima Afuana mu ekasa ye ana general secretary edema aristocrat eye confraternity eye Samuel Ansa Esiedu eni kontinhini Kofi Obo etwetwe nkomo ana ochemu se eye ade ekuo no nwumekwa hudo bebre na eye nipa no bi shem ana ewo mebi te se eye doctors for omo so omutimi ebua etimi kyerɛkyerɛ se ne ebe ya nubone no omo so behu eye ohawa ewo ho no kyerɛ professionals bebre na ana ewo okuo ni mo omo beboa ama campaign no etimi akoso no chema mebnu no ya de omoda achi hu hia sanso no mapomude ho nsem ehu hia ewo manyimu ye papa omo so afato omo so betimi aboa ama campaign no etimi aboa mebnu ni to omo sha ase e de free eye kofo yudua ide mebnu ewo honom emomode na campaign no se kobaso omo sha ase a omo so no ebetimi akwatie san cheche na etimi aboa eye omoda achi no omo chiemu so so ya de ase kobaso omo ko e de atia eye nubone a enya aban ne nko a na ewo so omo timi etimi kutia na emom eye obia so die so obetimi aboa sa na ebe ya mabunu no nso no ebe nubone ahodo mo nom no metimi atwe omo ho ede afri ho
And I'm on you to say you the outreach of drug abuse. Say you did in conform benefit doctors in benefit a Professor Ampimdakon, who is a medical doctor or Diano, or no say executive member. So I say outreach at Shenkolan said the abuse of substance and abuse, especially in the sense of trauma no omunjai. Na yachom fasodia a was some jaya at the bedroom pom din dachi and NCCRI yakase. You say currently the abuse of drugs are very huge in the country. And the aristocrats, and I remember you won't see in the fact you also say any member who any member be already 18. Our abuse of drug we take it upon ourselves say ebemano that's in crunching the ebemano etime giant watching when food drugs so the then on bataya na church of some say they show the love for aristocrats to be members. Your various members are no more yes sabi edomo ben ho o jai sa ne mani nyina. So in the outreach program ne education no yes na eboa amasa ne mani nyina esote. Yes you be get to the ghetto room to room everywhere. Aristocrat is everywhere like I said across the country, the breadth and length of the country. So baby bia your member bia wo bia your management se kania enti aristocrat who free mo pay you can say can you do because kasa kania no and e ma wa attract people to yourself. Na fi the mo biara e say wo de boa o no o ma a leadership asotia fast na na yedu. Eni ya uti ye Samuel ansa esiedu ono ana ye general secretary edema aristocrat confraternity na manibo ye nsem treni kontin hini Kofi Obo ana difre poemantemu ebesomye yen to akase bono so na yenyina mu ewo nkran pompone mantemu diam yenyina ye nimu say o my Ghana akwana badie hu sansam de wuyi ahyen firi hono ma ade ba akonsa beboa pa eye fidie titafo ene pum sa motorbike na afin so pragia edi akotene yipa e wo man Ghana ni senti Ghana mampeni John Dramani Mahama emra wo bontoa apra mampeni no na ode to o man Ghana nim sei oba pe ene mbetia ne sei ene okada ye kro legalize no na monsomu ye adwuma obi ametete mo emetete amfa hodie so na nsam we mo no ena eye dwoma asafuache ni okan fonton from ono no waga west mensini ne mo ewa krabu prematemu ede adesre ede ato asahwe o man Ghana ekwan so kwese dwumade so ye frɛ National Road Safety Authority twede aka ne sɛ NRSA sa sra wano mo ada wo mmodi aman kyerɛkyerɛ pa nkɔfom emfa ma wano mo mutwe okada anafin so pragyira yi bi efiri sɛ ebeboa pa man kwanhia so ate Ghana mampeni eba beboa aba beje mra de atum ma omanyimu okadafo etima ya adwuma no manya sika de ahwefie dia enya de bon nanso yenim dwumadi ahodo a okadafo ene pragefo dia wano mo mra su dia efa kwan so kose dwumadi omfa ne dwumanti aba mo apam no ma mra enkofom no nkyekere pa ne moa ne se beboa na wano mo so etimi edi emra so ewo man Ghanam ena opani kasem no okire mu se wo hwe nkwanhia ahodo a motorbikes de bapa wo mayima yade a ha dwen yipa ne senti obesre asahwe o man Ghana ekwan so kwese dwumade so osre wo mata wo mo nkyerɛkyerɛ pa ne mmoa na okadafo yi emfa mra mfa nya dwuma nte saa de a ye ba ho maden kwaje mra tum na okada ba ya dwuma de a ebegye ta wo manyim opani kyerem se Ghana mampeni ana motu opeso oboa na mra ebe ya dwuma ebeta okadafo dwumade ho no nya de bone na mom opeso oboa pa se be ya ekwede be hu sense be konka na wo kyerem a yenye hye abande ban ebi yesa ye mandatory helmet use bo modern say helmet no obetimi ahye efiri bere kwabara modern ayen hyehyɛ yahodo ayen kyerɛkyerɛ na afin so won betimi ayen inspections ahodo be begina mmea bi ne ahwehwe sɛ wo kɔ na wo hyɛ helmet wo di hyehyɛ so ente saa na mo kyewa emra na obedi pa e wo mayimti abanya ne saa na mo na nkyerɛkyerɛ nkɔfomante saa de a ebegye ta e de amayen praga issue e wo dwoma idea dwoma driver praga drivers ni de dodo na enhye dan call driving school anase omu driving mu enti omu fa car no omu fa praga de na ko mu a ono an se okɔ ya enti ya sheda apeda bi atuo se ye bebo deru ama obi a behia na ya be educate omu sana omu be drive ni sana omu be kɔ aba nkola so wo mu nkola nya afrafra na 13 years ni 10 years ni nya wo be ho na okra praga which is enye fine na yaka yabre
enti ni ayaya ni say ye de atum panyifo police fo panyifo nanim say ye be boss ade room na ya ma omo a omo kire omo educate nkrofo driver fo be ba na omo be educate omo sane be ya sa oshina ba na ba shi ya ka oshina efa ye jomba manem ni yo DLFM 106.9 ewo praja issue nti ani de mi tu omo nim say IGP abai on fa sina ni so say especially jomba free kef edi ba no ni a omo tumi ya de on say first omo parking traffic light na sini nya na omo lodu onu de me bo abai no abaso especially soto assembly bo mo abaso omo tumi be clear omo nya afi ho ama omo be bia omo parking na ni nya chi say yetumi be barrier bi wo bokoko junction ho sana be ya u bana u ya di na ensem fata na omo tumi abokoko on na be kan afam le kwa kramo no ana dwama hene metre asafuache ni okan fonton from echire ma osra ahyenkafoi edu baabia na mabre wo bre akwada ehun emfa wonkwa enkogura to pre na enkwaje nipa nkwa emfiri wode monsem ochire ma de ba kumpo ha dwenye pa se ya duru bro nyan mu de ene ensanom tesasenkafoi ennom nsa kire senya semko mfa nipa nya hwere mabobbo bi tramo na otwi hyen basa emwa ochire ma mamode aso mbeja nsanom nom se wonnom nsa entwi hyen wobetwi nsen so a ennom nsa osre ye ba ne se beboa pa emma basa ya hodo atasi ya kwan so ankwanhia ba ne so ato ochire ma nkwanhia pi na esini sebe enye setan enya bonsem bia na abopa eye nipa su bampone eni bua yemu ade ne yemfa ekwan so mra enya adwuma ne kan nkwanhia esi o manyim prempi no se eduru bronya na driver fo yemfunso a na ye di hye bayifo na ye di hye mu asem but enya bayifo se me nko ade me gi sa ne manipondi titi unu ye driving careless driving bi anipa no wa num sakra wa buru kakra obi so a onda ye ne nikum na wada o stand na chino di kana go sheka ase efesu edroboni nu se obi ade ni waji mu sisi a onna mesre aban se ye bon de na bon koko sana be edroboni eni nya obi so a very red ni bebre a lot of edroboni aba na sana be omo ahwo mu so yi won ko nyama za nyama nya eka ho edepo amika sai obi kramoto otu moto na otu ya na odiko hwi fom ye bisa no ni nwan mangaza kan se wa ye fine then I find my fine na se ba ko nu ma no pa tutu ba ko nu ma edroboni ni bi nti onu na creates a lot of we accident in ema edi adia ayen ye koti asempa na ye pese ya so bi ye ba di bro nyan yesremu pa yesremu bi bia driver fo nyan se munye ahweyi munye careful sana be ya mu fa nkɔhye bayifo na mishira said ye be ya momfa enkonkɔhye bayifo ene a moti ye eye dwama asafuache ni okan fonton from ono no waga west be sedemo ewon kran pompore mantem ne ena motie na mane boyi yansam hwe no tonkra e different kran pompore mantem emadi ye kasebo ne den ade Emmanuel opoku edusi dudu abana mane say DJ active ene de amane boyi ebeso yen yenyina we so na yakeka madwenkyere ne bi emfansomum ewo Facebook and afisi YouTube na yemfansom enumrei na Pedro wa ediaba na wase kasebo ne mu odesa no man mo hwe live edi free in Neapolis Kumasi Tano so Kesben Junction main station honom ene wo na kasebo ne mu ode pasa no manam na Sweet Elizabeth ediaba no say good evening my lovely Uncle Sam and everything so pretty Sikapa my baby I'm so proud of you pa Sweet Betty odi free Lebanon zone 4 Sikapa ni your baby and I me ya odi yin sana no yekwehia wa ye na ase o onu ho ofe pa me wo fa ase wan hu no wo hu no obechenchima afọ kwa de wonto na jafu no saa nete wotena fa kwanka be hu na reta oben de aba no say a good evening wa fa Sammy B and Adjoa Agyei Sikapa o say ahyenkafo na ahyase bie wo nyankopon hu ye mobbo na dola ya Agyei na o say mate ne driver ne de o man try kro ma anya de o mu dwane say na nka munyina ho mpo na o say dola ya Agyei de aba na o so hwe live e de free achem water Christian Village say o mayakwaba e de free Kumasi yenso ya joso na Richard ahwe DJ Ghanaian say a good evening Nhyiraba Kwadwo Sammy B and Adjoa Agyei Sikapa o say you loud and clear inside great station DLFM next DJ Ghanaian ye nyame nhyira pa senior na boama so de aba na o say strongly believe that
the driver na wotu mirika no bia no need driver license oni license o into nim said the IC de ebeje tade amanenti no dim mirika tente saa no nti munya abotre license nkita ne ntianka wenku onwane saa kwanhye de say sia onwane say so mo che no nkita license ebeje tama na comfort meti de aba no say good evening of Sammy B ene Adjoa Agyei Sikapa so mo da ya se pa na adwumade ayebo edesom oh my Ghana Nyankopon tia se de bibia nto obia bibia be fine e de amaye nyina de dro de sofa na men sofa nie tie anyim wei obia ma blocking heart akafra ye ba sisi a na yemfa sofa na men sofa no emre o DLFM 106.9. Where the Gabia show maintain a missing way airs of a latest tune now for 2025 ending no na asema da honi Enquires here one Adjoa Johnson Wisconsin International University College Block D hono mo a shenkane metina adwane saa no ususu se die ntema ma shenkane adwane se Enquires intercession so no wadwane saa ne die pa na ka ho ma shenkane adwane asema da honi 05340 5199 05340 5199 and 059340 6565 Enquires na hyase wayi fum wanyina wakwadro mikratrom majo yes I would not be a Gazafree. Nana ko ya dondo bro. Sina me yenti animre wadwane o. Wadwane obejwane. We say unkra lances. And I been so insurance money mu road work bibia nya dwuma. Enti kaba. Ka be fie enti so gina ho pe bro nyan obeda ne toilet ho. It was so jane. Yo. Na no so adaba for o se ya ditu ye ho fo pa. Meda se pa. Majo. Hello. Would you be a Gazafree? Yeah, very nice because everybody has it. Sister Mercy, what you are saying, where going you? Well, you're not part of the Ghana higher war. Suban Bonnie be war here, wine, second yard than to see any quack attack, attack driver Nino. Every one and the fort. But who any who prepare show you na mambo for na in the crafting in St. Paul Momoa. Nature will gather them about. Meda se pa, yes say. Injustice na accident is na mobile drivers in the meeting. It's no way Johannes or Kokra. Majo. Deja. Akra afishapa. Afen come saya ho Dexon Bada could druba. Achimasa for Bema mentiu. Akra medase. Ye mama no okasako sisi nyamishira no. Akra de tene se won se eno ya de ba ko. E bia na osusu seti memfu no be boron. 2. Se ye hwe nim na se wan kopio police station na. Ene be hu se only license. At times, you say the ya. Spend hours and outdoors, and I made it for so outdoors. And see, move back on the Bayajuma. Bye bye. And no, back on the Bayajuma, Majo. No, what I say, I'm say what da cra, Majo. Hello. More from Mondo, oh, friend, I would damn, may you have free 05340 50199. 0593406565 Majo. Hello. Hello, good evening. Yes sir, bra kwame do one to say. Na me na do one out there. Ya me adom, wo ka fo so wa Chelsea kapa so wa chia apote wo nka che. Oh man, this me dina se pa, me se na nka che. Better me enti animre. Ba wo bodu fi o do no aba. Me pa chawo ene de ye ntumi nka ho asem sisi, me ye ni topic na won koma wa ya me hira o. Okay. Yo, on say that we na more can because car bo bia aya na nkokro mo for na mutu ko no to aha ju o ja ko awon se mo tina ya na nkofu bebre ja ni me hu bia hu tina ya na ka de no tuma happen no no krepa nti o mo ye ka de no mo je no mu ja yo Mate Odofo Sikapa bete won kapa bra kwa me ya menhira me fa na kola ni udi na bia kasa free
Pacho sister Maggie ni me kasa free pram. Sister Maggie, e dey na be si ahyenkane benya accident ni wadwane saa. Ofa sama me pacho sa wan so mirikatente mu ampe ba bia nkogina na nim besesa. Nti e bia na yesre nyame se obehu nyansa ko police station na bi so na ne license nye. Nti so na prende krankwa. Na nim besesa o. O mba kama na nim asesa. O mba na beto na level pa. Bedasi pi. Medasi pa no manam. All right. Nti e no o mo se senkane na nwane a o mba se na nim. Enti we ye nyina yensu ade amfrim. Se obi nya accident ama ye mmo no sa ndufu no. Munya abotre. Na mo hwe de esi ye. Ida se ofeli break. Ana ono so ono aka se na wantwi car ni ya. Momfa ne hya hoban moku ne nsa na monye ne ho adwuma. Saa emla mo de hya mu nsam bura hyenkafo nti ne kwanhia si pe na ta wa prapra chire kura wahu kohwe don se sa ho ba Facebook no so awre ho pa da behwe uba Facebook no so pa awre ho niam ekọ no nyasim kuma kura nti emfa wei emfa anya esua de se be ya bibisa ebi enkonkosi bio na aye Frank eye domekwa edi aba na so hwe live edi free Columbus aye Ohio USA na odi aba na kasebo no kirem say emu ode pa sa no man nani age pa sa ni me de kasebo emu hwam sa ede ma de hya won US montene so nti yami hira ye pa na adwumade ayepo ede som oman Ghana na sikanim say yamani boni otonkra ede efra sentiment man so nim ni den Barbara Kwanten esa wakai no mekai no obeware ana eda bi awade ono ade a ode awade ye awade ode ye den ono obeware Sikapa ye ka asema wo se awade ono wan wade o fa yi ne to soma Sikapa nhwe ade a we ye ne nti we de ye besrem ye kan ye mma invoice because onya sika mfantua ka premo nata so enti o kirem ade a we ye ni Babs liquid soup enti wo se ye bedi bro nya die emu da hopa onim se madwane pa sese enti otimi ye bibi se ana me ba kuma ye ko kuma se no me ba kuma se kire yi o de ye bedi almost 4 days no wa mame enti baba Babs liquid soup eye new one aba enti wo kirem a wo ba wo hye won sa hu bibibia wo be ye bia wo be hia samina de aye de Babs liquid soup ebebo pa Babs liquid soup eno pe na won sa beka general cleaning wo de be se won toma wo bibia won ta de na enhu ka no ni hwam na gina mu de ni nyina ye Babs liquid soup mo nsa nka bi we de anya kasa na musini a owo ya Santa region otonkra mayen na wo kirim se we de monto na bronya na momfa mprapra chiri na monso ohye yebosa adwumayefo ne yense beka bi yensa nka be prapra chiri ma no pa wo se ye ne wadan ye ne wasem pa nti Barbara Kwanten no nti momodea anya kranka galon bako me de na ma na tudwa se wo pe soap no bi afre ne ba se nye soap na wo pe ne se wo pe na mesrew enkodin sem hunu bia onye na adwen so be fa mpona sisi nti amfra ne nka se wo ho ofenti mepew onfiu nti mesrew pe soap no bia na wa frɛ no 0599907780 0599907780 nti wedie Barbara Kwanten no ni soap ni ye kama monto bi na bronya mfa prepare jedure no ye da ye ho aba ye sode pe ye ba announcement ba ko wa sika ye ntin free ho no mansan ya sode wo ho eti ye tin kabo we free ye ba sisi a
eye enkaipo na eyi pastor hina wonum eti adwamum eye the chiefs na random atrenkunwam ena elders and families of Pastor Prince Kwame Poku and nso restored prayer partner ebusuako ni nyina etonsa edi afre omanga na nyina say wanuma de nyina sofuma me messages Jocelyn Poku ada ni benkum so we friend ntema de tentenem antibrichie ena abo restore prayer partner asafuma ni nyina etimika se no osafu penia wotate nenka ewo DLFM ahamachi bia emra no nan abo ekopem anopa no nsia a wone yen ebo mpaye eka nyamiasem ekekere yen ne ho kafo a ne den ede messages Jocelyn Poku ne dafomi na yakopɔ ya atoma mimi na ebei na nayi no ebetodwa ewo nkran pompuni mantemu mu na empanifo akire mu sei wana moto nsa ede afre Ghana fo nyina se de aduro ne de watokodo na sabe eye yade a esan wiase amansan nyina kromo nti wana mo eto nsa ede afre Ghana fo nyina se yakopɔ ya atoma mimi na ebei ebeye bronya bosuma yegum de toso aduonum emfempem mienu ne de nunu mu na yei ebetotwa na hofade a yehwe ne mu se obia betimi ahye eye tuntum na efe nso fita na mo hwe ne mu se obia betimi afa na wote aba eyi nom na eye ne betodwa ewo RPP City eno no eben SGMC Hospital eno wo East Legon Hills na yi no ebetodwa no wa Denta Municipality nim ewo nkran pompone mantemum na moba beboa pa na bibia to dwante omo sese munyina beta wo machi na wode mo fo so de mapa na wo munyina entimi enkoje ye maame ya de agina sofo maame messages Jocelyn Poku na wonom emprepreche fisaje wono a enka obeba wei yenka aboa yem papa ya de agina openi Paul no na restore prayer partner nom Pastor Prince Kwame Poku ene wase ode asafo mani nyina ya fatu bani yakopɔ da meme na ebei yenkogya wonom na wonom emprapra wode made nyina messages Jocelyn Poku echi efri say de na chi apai enye onoa ena epam nanso ade ato na ni nso enye onoa ena eyi ntisika ohwes of mame ho ofe pa oh wode so oso kafra pa because hwemfoni eda ho pa asase di ade o asase di ama Bible na ka say owuo ye mfaso tie nim of mame ejina twede yampon yakopɛ nsani mfa wo ye den oprapra kire na okanfo ya me na mom aya na eya yom se owuo ye mfaso na nanso ai firi mu pempensu se of mame nhyɛ da nyini bi asa o banyame afrɛ ne ntem too much say kese of mame yakopɔn ma ne kwan kakra ka ho nanso nyame de yakopɔn onim de oye na oye den oye ma ne mantie nyina yenkɔboa ɔsɔ de enim no ye ni aye member ye ni aya de nyina mpaebɔ waboa ye pa o so de ahomache mpaye ne ade oboa ye pa nti yame nhyira ne pi say yakopɔn hyɛ ne den so wahu eba ne say awurade nya den o hyɛ ne den anya sa obɛyɛ mmere nyame adwuma nim nyame nhyira ne den na onka na ho na ntumi mana hoɔden a obɛkɔ so yɛ adwumaden na ɔde asom ne man etie nyina we so na yɛmfa kase ba yɛnsa so animire no yɛmfa ensi emusemufoɔ no ɛyɛ maze mebele ntwene sɛ mu ɛde ɛma yɛn na DJ Afiba ɛna afi nso kofitela de ekopie mu wɔ Facebook ɛna afi YouTube akasebɔ no wenya bi ɛhwɛ yɛ DJ Zikibi echinchim efire ne fruma ɛde smyane me na kenkafo yɛ sinkunya bɛsom wɔ no di amegye so yɛ wɔ fa ɔsi ade de one Nhyiraba Kwadwo Sammy bi mene Adjoa Agyei Sikapa ye kwen hwan na eba the international DJ DJ Afiba papa no obey no ɔhyɛ ase pɛ de obɛte anie Adjoa Sikapa mbini metie DLFM
106.9. Yakoni 24/7. Owie pa obesa to say. Now, back to the jams with at least 9 jams in a row. Back to back and commercial free. Piano, or bebeti ni nyina wo fia mu sei. Yema mu nyina mu ani tia. Adeshia DJ Afiba is up next with Awusu Yakramo. Hey, Kwame, ade wakabo mu ana nso awo no mo ha wanisa. Ti sete de wo mne banku ahia wo aden. Akosua ebuo mu mpo. Nsu amenum anya kama pesu papa no ma chomebo. Nsu ne kasen. Anope dem de asem asiu. Anope ya na nan ma me nsuo bia no me nsuo kroje ayefe no Lumba nsupa. Nsuo no de e fa wo mni mu ase boko na ye so smooth. Kwame nsuo de wasa wo no mbi.